የሚወጣለት ስነ ስርዓት አለው። በዛ ስነ ስርዓት ስም የሚያወጣ የአካባቢው የታወቀ ሰው አመቺሳ ይሉታል። ወደ ፍሬው የሚለውን ስም አወጡልኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም በዛ ስም ነው የሚታወቀው። ትግል ሜዳ ሲሄድ ወደ ሱዳን ነው የሄድኩት። እዚህ 1980 ብዙ ሰው ዳውድ የሚባል ጎረቤታችን ነበር። ሻምቡ በጣም ደግ ሰው ናቸው። ሱቅ አላቸው እና በጣም እንወዳቸዋለን፣ ይወዱናል። እሱን አስታወስኩ እና እሱን መረጥኩ። በኋላ ላይ አወቁ አቶ ዳውድ እኛኛው ሻምቡ የነበሩት ዳውድ? አዎ አውቀዋል። እሱ ዳውድ መባሉ? አዎ በኖርዌይ በአንድ ጊዜ daawwattoota kee waa'ee dhimma Daawud Ibsaa nama jedhamu yookaan Hayyuu Duree Abaaboo jedhamuudhaan yeroo dhiyoo yookaan turtii qabsoo adda bilisummaa uummata Oromoo keessatti waamamaa turuu isaa ammoo inni akkasa kan ta'an kan ibsu. Qabsoo keessatti waan hedduu micciiraa nama ture ta'uu isaa Abaaboo Gullallee irratti qabsoo jedhuun obbo Jawaar Mohaammed waan tibba kana duula irra banan argaa jirtan dhugaa baasaa jiran. Kanneen akka Girmaa Xuunaa fa'aa fi Birraa Gammadii fa'aa wal qabsiisuudhaan wanni isaan gatiin bahaa jiran Hayyuu Duree fi xiinxalaan siyaasaa Oromoo argaa jirtan. Obbo Daawud Ibsaa akka jedhamu kan maqaa isaa Daawud hin turre. Maqaa isaa akka jalqabaa Magarsaa akka jedhamu sanuyyuu hammachiisaadhaan argame. Hammachiisaa maal akka ta'e immoo dhibeettan sirna Oromoo keessatti hammachiisaan kan hammachiifamu nama saba biraa ta'e yookaan warra biraa ta'etu hammachiifamaa jechuudha. Hammachiisaadhaan maqaa Magarsaa jedhu naa kennamee jedhe. Achaan booda immoo bakka amantii mana qeesii keessa yookaan mana maqaa amantii kiristinnaa yeroo achi barataa ture maqaa Fireew jedhu naa kennanii hanga barnoota keessa sadarkaa tokko lammaffaa illee isaan barachaa ture. Kanaafuu maqaa isaa Firee ta'uu isaati jechuudha. Fireew Ibsaati jechuudha. Booda irratti ammoo maqaa Daawud jedhu akkamiin argatte jennaan gaafii amma gaazexeessaan kun afaan Amaaraatiin taasiseef RTV World waggaa jaha dura kan taasifame interviyuu isaa irratti akka jedhutti naannoo Suudaanii ture jedha. Mana hidhaatii bahee jedha. Mana hidhaatii bahee baafamee naannoo Suudaan yeroo ture waan akkanaa maqaa kana uummata Suudaanii keessatti maqaa Daawud jedhu naa kennanii jedhe. Maqaa kana akkamiin argatte jennaaniin obbolee ollaa keenya namni gaarii wayii jira kan maqaan Daawud jedhamu bakka dhaloota kiyyaatti jedhe. Suuqii qaba namni sun nama gaarii. Sanumaan filadhee jedhe maqaa kana. Kanaaf achi shira wayiitu jira jechuudha. Shirri wanni hin xaxee wanni dhossee icciitu jira jechuudha. Saniin uummata keenya gowwoomsaa ture jechuudha. Kanaaf namni kun baay'ee uummata keenya irra hojjetee jechuudha. Mee haara geennu waan inni jedhu. ሲወለድ ስም እንዴት እንደሚወጣለት ስነ ስርዓት አለው። በዛ ስነ ስርዓት ስም የሚያወጣ የአካባቢው የታወቀ ሰው አመቺሳ ይሉታል። ወደዛ ወሰዱንና ወስደው እሱ ይሄንን ስም እንዳወጣልኝ ነው የነገሩን። በልጅነቴ ትምህርት ቤት የቄስ ትምህርት ቤት ሳልገባ በፊት ይሄንን ነበር ስም ይዤ የነበረው። ቄስ ትምህርት ቤት ስገባ አለቃ ዮሐንስ የሚባሉ የቄስ ትምህርት ቤቱ አስተማሪ ፍሬው የሚለውን ስም አወጡልኝ። ይህንን ይዤ ሳለሁ ወደ ዋነኛው ስኮላ ትምህርት ቤት ወይም ደግሞ የመንግስት ትምህርት ቤት ስገባ የሚያስመዘግበኝ አንድ ጠበቃ አለ። ይሄው ስም ይሻላል ብሎ በዚህ እንዳስመዘገበኝ ነው የነገሩኝ። በፍሬው ዊንጌት ሲማሩም ፍሬው ነበር። በዊንጌት ስም ስማር ፍሬው ነበር። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም በዛው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም በዛ ስም ነው የምታወቀው። ትግል ሜዳ ሲሄድ ወደ ሱዳን ነው የሄድኩት። እዚህ 1980 ብዙ ሰው ነው የታሰረው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታዋቂ ሰዎች እንደነ አብዩ ገለታ፣ አባቢያ፣ አባ ጆቢር በፈረንጆቹ አቆጣጠር እና ያኔ ከዛ በፊት እስር ቤት ነበርኩ። ግን እንደገና ሌላ እስር እንዳልገባ ወደዛ እንድወጣ ነገሩኝ። ትእዛዝ ነው የተሰጠኝ። ወደ ሱዳን ነው የወጣሁት። ሱዳን ስገባ እንግዲህ እዛ ለዛ የሚመች ስም ደግሞ አወጡ፣ ዳውድ የሚባል እሱ የትግል ስምና ከኔ ጋር እንትን ነው። ሰዎች ናቸው ያወጡሉት ወይስ የራሱ ምርጫ ነበረ? ዳውድ ከየት አነሱት? ዳውድ የሚባል ጎረቤታችን ነበር። ሻምቡ በጣም ደግ ሰው ናቸው። ሱቅ አላቸው እና በጣም እንወዳቸዋለን፣ ይወዱናል። እሱን አስታወስኩ እና እሱን መረጥኩ። በኋላ ላይ አወቁ አቶ ዳውድ እኛኛው ሻምቡ የነበሩት ዳውድ? አዎ አውቀዋል። እሱ ዳውድ መባሉ? አዎ በኖርዌይ በአንድ ጊዜ ልጃቸውን ሊጠይቁ ወጥተው አናግረውኛል በቴሌፎን። እኔ አስመራ ሳለሁ እና አስታወሱ። እንዴት አድርገህ ነው የኔን ስም የወሰድከው ብሎ ጠየቁኝ። አዎ ደግ ሰው ስለነበሩ ስሙን ልጄው ስለነበረ ያንን ተለዋወጥን በስልክ። አሁን ፓስፖርቱ የሚጠራው የትኛውን ነው? መገርሳ፣ ፍሬው ወይስ ዳውድ? ብዙ ሰው የሚያቀኝ በዳውድ ስለሆነ ፓስፖርቴ በዳውድ ነው አሁን የወጣው። ኦቦ ዳውድ ኢብሳ የኦነግ ሊቀመንበር
Baga nagaan dhuftanii እንኳን ደህና መጡ። ፈያታ ገለቶማ ሲንስ በገነጋ ጅራተን እንኳን በደህና ሆናችሁ እናንተም። Kana fakkaata dhiiroo wani namicha kana namichi kun bulguu maqaa qabsootiin uummata Oromoo keessatti fanjii wayyaanee awwaalattee uummata keenyatti dhoosaa turte ta'uu isaa haalli qabsoo dhugaan hin turti malee hin baddu dhugaan qadhatti malee hin cittu akkuma jedhamu dhugaan ooltee bultee baateerti. Waan nama kanaa haala kanaan waan turtii waggaa 6 dura YouTube irratti artii TV World afaan Amaaraatiin warra hojjetu interview godhaniif irraa kana qooda isinii qoodi. Haalli waqtaawiin yeroo ammaa keessa jiramus kanuma waa'ee kana wal waan qabatuuf kana isin biraan gahe daawwattoota kiyya. Hanga waa'ee isaa kana jala buunee icciitii kana baafnutti qabsaa'ota wajjin naga dhiyeessutti fayyaa naa taasisan jedha.